kwa be Adom TV Badwam na o hye no media fia amankwa tamaklo ma ye na yaboafo yi ase pa fi mu nyinara wo anya yemu wo guso ane ye adwumantie na wo ase na ne wo mu ni nsawoso na ye papa nti ene wo da Adom TV so ye do mo ase St Andrew Senior High School awofo ne abata akiri ne benche ye fa oba no kɔ hɔ ate wo ye courses ni nyina bi ye wo day ye wo boarding so na campuses no so bi e wo man ye ntwantwa hodo bebre nti enko St Andrew Senior High School ni etete mofra no e wo nwumasua mu ni nimdie mu ni nyansa ye do mo ase p Kelkate toothpaste enkradu a wondi twitwi won sen anopa ne anwumre nti wutwitwi base anopa ahodin mu a anwumre so saa twitwima no hu se eye ade papa na ode agya wo ba ebi se sia de bia ni ho a akra no obenya bie e masen no so yi green yellow ni mina fi ho ana saa de na ha adwen hu se bi wo bi ho ntumi nka tina me ka me bo ho de bia no twitwi anopa ne anwumre ti bi wo ho anu wo hu unemero nso atomre okitu e bia de wo ho anu wa check wo se Didi wie bia so afenso ohuru wanum na vegetables ne leaves bi wo mu ani nyina pie oye ne se be boa wonti nkura ne yemfa mo nhyase mfiri sa abre no e be ka wo mo ho mu nyina wo mu mfiri ho okọ edwomba bia so hwehwe Kelkate toothpaste benya bi ato kidi ministry of nso ye nkura duru akra woni die ne moja duru ba ko pe tatahwe be mu na didi ama wo akra be yo hu nti so oba ne se wo ma wo waso nyo essence wo ni din tire bi esun akra na de bia wa slim man kidi ministry of ni bi wo hu sonson ye wo pure natural health modro 3p garlic mixture no so hia bi no bi na immune system na ho de mram ti yade bi e da ni padua no mu an odi kan wo ho o akon atia no 3p garlic mixture o pharmacy ne herbal shops a ubenya bi e wo ho numakoi na boya chidom se yemfa fisam komo no emro de bedru soyi la be 2 weeks ni die e ma no ho asam a awo de awrade aya mo bia so ba bia nyinsen so so wo fa ho e fa wo ba ye didi no munum ni ade wo ho se na bibia betosini e wo ni padua ni mo ti 2 weeks ni ya hwe ma infertility in women de sa hawo no banti oba intimi mfafuru ene ya hwe mema no na de bia say ye pushi command side because ye ne boy ni ye hunu 1 year later after marriage na ye hu a say osumasi aye ye say tu ba dwene ho sa de so dwene ho ana ato pressure ato so e me na ate kokora ene nso ye behwe mema na de no titie ni ye se wo pia ko adwuma mu ahia ko pesika brefie na me obetimi ahwe live nso e wo Facebook/Adom TV se wo driving ko ade a tie nkomo bi wo ho tie ma wonua be ma bi wo fa bi wo ba be ma bi tie ma no be boa no pa nka se me de me nware ne chekene ne ai tie me wo Dr. Isaac from Pon ono ana ne adi nkomo ya from Star Health Clinic on the man no de obewie wo mu sesi ama e wo pomden fam ti se ya wo no problem a doctor na emonte ha dog ya mu akwaba afisha panso afisa se na hoode ne nkwa wo ho na pomuden mu gira so dendenden no ho ayefe pa ho fade no ho ayefe ya di nkomo bebre ahwe ma no tichu awo de ya na ya awo 1 year e mai 2 years ni ti me famina nhye sa shoe ni mu ba mu amote sa so mu aba mu na mre ne nso ye so a wo sentafo ne didi so obi aba wo ate nti ahwe ma ne de bono tofa kitu abi ne mra mema no ene ye hwe male infertility but ye mo ma ne de no tofa ba ko pa bi na ye nto so all right and yes ye be ye a man de no recap na ya to ato aba ne de no so dia previously ye di nkomo kakra and ye discuss any ma bebre a itimi boa ema awo ho be ye den ye bobo bi so be bobo fibroid so ebe bobo polycystic ovarian syndrome so ebe bobo hydrosalpinx ma mo fallopian tubes are blocked ebe bobo ne ma bebre so enti no ma nkasa anase se oba be nyinsan no ene ma bebre na ya na eka ho enti previously you discuss bebre bet when say anyinsan na ohwe a ebia emma no there may be a reason because entimi preoccupy say nyinsan ba bibi na ya na wo ho and sa de kroni fi ho wi a anyinsan no betimi aba easily because emma bebre na ahwehwe nyinsan no
ade say omunsabu no enjina so yie so onsabu ni mma yie and how then ahwehwe awo say ebeba ebia ovarian cyst bi hye ho nkosia ya obeto na watimi ne be ma hia na fertilization akoso na atimi amo anyinsa bewo no kosia ne nye healthy yawe wom nti how then na otwe anyinsa say ebeba nti no emma ne de no de ye bebre ne mum ye selecti bi mo fa baby ni ade a nti say ohwehwe awo no ahwehwe ache na unya shada ye checkups binom because na beboa ye hu ade kro na ye betimi aboa sa ade kro ni fi ho dia quickly na no anyi se betimi aba sa tiani ema no ni abobo so no sa wo de wo pebie ma sa tie dia wo ko Facebook/Adom TV won so be bold de wo women infertility Badwam Afisem a ebe yi ni nyina aba be na ne wo mema ne so nti onu aba wo kra timi tie ma okunu ana se wo bra onu aba ma bi na ya na de enwa kra mema ne ayo omo ade omo de abo omo safo hene so wo secondary school bi onya ba ko bi so ho no so nim so ono de o hia oba bia na wo ne me yo ba no but yes it was secondary infertility so yeah nti tie ni ye sa de mo de ebiti man too much nti do ye hwe male infertility ye ka say no male infertility ni ye dia a very broad topic so ye pa nti ye be fa baby ne yakokakra hwe baby e betimi edu na ya to us sure say next week so just say to us because a very broad topic it has a male infertility said you can say female infertility your ba awo ho ayeden male infertility the same thing na mema side nti den na bema ontimi hye na yiri nyinsen eno na ye infertility in men and you can say bibi entimi emo bema hye na yiri nyinsen a mo say bribia no se nyinsen ma ya na ye this ye ema na so but mema no so role a omu play ankasa because empo we fertile na obewo oba ana bema o bema no sperm ne be decide enye oba no because oba no mostly ema no sex cell omwo eye X chromosomes and then eye ma nko a nti bema o na wo X and Y nti se wo bema mpo eye wa ejina wo bema no so nye oba no another topic we ene wa wo ma nko a wo ma miwa wo na meme wo ewo nti wo mum na obewo oba nti na no omo meme ne no ne ka de to omo meme nko ano so na so on the wine nko ano release o ni nyina de omo ne say oba na sperm a wo no the sex cell ni nyina ye X chromosomes XX oba no wo X nko na bema no wo X and Y nti bema no ma oba no X and Y a X chromosomes ne befa oba no X chromosome na obenya oba XX but se bema no Y chromosome ni bi befa oba na X chromosome na XY obe bema no aso enti se ekoba se conditions bi wo hono mo a etimi eboa because see ye oba ne ho kani ye sex na se o ejaculate mo oba no the sperm ne mo oba no after 24 hours na Y chromosomes na ye mema ni nyina wu but na X chromosomes na te ho ono twen and say a long life even from fertilization from nyinsen mu nyina no a long life nyina beko so beto be by 24 hours time no so ono opentem na mema no so ho ye den nti se bia wa ovulating na kosia na ready na ono ho kan ye sex and na the possibilities of bema are very high because a mema no bedu kosia no ho agama no man dey sa atwenya nti mema no be prayer kodru ho kosia na ma ya 24 hours time they will all die but X man no betimi atena ho se oba na se anya acidika o betimi atena ho for 5 days ka wow no movie nti wo mo eta use birth control pills no e feli no bia o oba feli no bia o oba because bebre na delay sa ene wo mama pono pa good engine no oba wo oba o bema o ejina wo bema no so oba ni say o be ni say good tikasa no mo that's right but me sure no your topic adachi be behwe me ahwe memma obu anu a wo man kwa no opebema ba ku bi still so be yeah there's a way after way a waka chem there's a way even so be here entafo mpa there's a way oh and your star health clinic for pono ye baka akọje wo ho
near the aso bi so ti e pentafo oba ne be ma kran so so there is a way. There's a way out. Ne o dey male infertility so. And male infertility no ya be hu say enya oba nkwa na ewi die be ma wo oba wo and so oba ne bibia ye okay na still nyinsen ma ana say oba ne bibia nya okay nya say ye digina ba koso ntina say ye awo hu semo a mantafo do ba baji bi ntafo no de scientifically hospital bia ana say ye betimi dia ma Star Health Clinic betimi dia ma a ye ntafo enkoye identical twins entainsi scientifically unya ontimi formulate nya identical twins but you betimi nya twins a eye dichorionic diamniotic and then ye scan bro for say we than a baby ayo ntia na omotai koye oba be ma emema mienu entainsi omema mienu kro mo entainse because enye sexual ba ko na epaye ye two na fertilize ye pajoja say ye be ba no so some other time a different topic cry and you know say be ma ontumi hye na yere nyinsan a ana say o ware ache na ono hokani se nyinsan ma hye da mfa hye oba no nko a e ono nko na ewo wo mom na be ma na sperm na e bia oba no problem dia that is why I the sperm na ma na healthy mpo a ontumi mfa wo nti hu behia ana say be ma no nema bi ebetimi am ye hu say bia ontumi nwo ana betimi asi wo kwan e dose bebre nemom mebobo bi so ende because emema bebre na no onim say wa wo pen emere bi nti no ono de automatically betimi si no kwan obetimi a fertile ende as bema some few years to come obetimi a infertile then obema wa infertile o sperm na nkasa na ado bema oba no sperm need to me essay because o testicles na produce sperm no ya rate me ba ho mane ye 1 2 bema betimi develop this prostate diseases ibi bema nya prostate ya we bi no anhwa ntwiti ni ye a etimi boa ebema na sperm mpo besai eno da nchen a we na ye hwe yare side ni bi ye yi emema be 4 or 5 a omo diabetes a emu be 1 or 2 sperm ye very low ye yi emema obe hypertension BP ye very common a urafie bi emu abi ohoi yi be 5 or 6 gina ho a binya mu 2 and 3 a almost sperm production enye proper entino ehni mo bebre ne timi boa ema bema ontimi nye fertile ene say se bema o sperm na okuta as bema na ode bema oba no ya rate me by ho ono hukani be share all right semen be all right but na sperm count na nkasa sperm ewom na spermatozoa na ye nkwala na nkasa no kakra bi ne wo because a bema ne hukani share nne na se bema no ne husane no ba ko a semen nsuo na ye hu ni se ba no enkwala over 40 to 60 million in the womb. If you could date me, 100 million. Omo sperm no very high, no counting very high, no 40, 50, 60, up to 100 million spermatozoa. Uncle 100 million. You hear about a pen of fertilizer or wife. Ni nkosi ya mo wetimi afa nyinsan. Nti akoba sese sperm no count no. Semen betimi aho because there's difference between semen and sperm. Semen ho na sperm ho. Oh, okay. But ya na nkofo tai contemplate omkeka bom. And is semen no ani nsuo na ye hu se. Eba no. Okay. But nsuo ni mu na sperm no wo. Okay. Me ba jaja say. And semen no betimi aho all right. But na nkwala nim. That is when yebeka so obi anya oligospermia. That is the sperm no one low sperm count and your azoospermia and no de kwalado ba ku krenim 100 million ba ku krenim yeah yakese the oligospermia no na it means eswate but azoospermia na de onya kwala ba ku krew and you know one no kan yi down so as semen beba but we ni nti semen ba no hu ni se o semen aba na de
but you be fa call lab you be hwehwem ni ade na you be hu say ankwala no ba kokra enim nti ko ba say be ma low sperm count and now say sperm ne bi ni si manimu kra be din senyin sen be ba na dey say no so dey ba apart from hypertension ne mo bebre empo obi a o tightena machines ho nkankan ye ne eta use laptops so ye serious radiations ni nyina timi boa ma sperm production is very poor. Okay. And then one more tied if mobile phones is shown bottom. Hey, your back pocket and say ya. I say, what the show back I didn't say bang or testicle. I was say for the past 30 to 50 years in a low sperm count, I have very high. And it is based on the use of mobile phones, laptops, internet. And a whole lot. Tetefo no me share the problem no because olumai no worry akwala ketwa. One no be won so. But then now branti we di be 30 years. Na awo ho ade ma no because now no era na you mu when things we are exposed to no bebre na boa. E ma your sperm no e be ye inactive in a way and as a production no e be very poor. And the say bema aside say naturally and as a niema bia o de ben o te say phone e computer na sa niema no betimi aboa ama o sperm count akofom no o ye ben ma no so no yo niema bebre ho a wo ankasa utimi ye ma asan boa ama o sperm no e be drop kra ama ni ko low kra a mema ni bi enhye da nya we anasa o ma tension enhye da enni so kra because bema de o be expect say ono ho kan be hia bribia and mo be hia no ohu ne say utimi ne din hia mu che enti no ohu ne say you okay but ideally ne be kom no na ne ma bibire ho no mo a enkoye on your side ba jawaja say enkoye on ti say bribia no nyinsan ma eya na ho be hia say be ma no ana say oba no be so be ma ne sa na be ma no be so oba ne sa na mo nyina mo mra ye nka say we na yawe na we you problem na you fix him mu wi a anyinsan ne beba nya fe ni ye be chem say we yare you problem na we fix it and that's all anyinsan ne betumi aba easily the fact say otimi no ho kan ni di nhye mu nkere say bibia you okay say obetimi ahye ne nyinsan ti ye no society pa male infertility hun komo na ye di anopai dog abobo no ye maso so hwe na woto musini wo ho ba bia ye encourage no fast ko mobile phones no de eno ane de nam ye laptops no eno ane de nam ba wo use no more de hye ba bia ni kwan say sie na e affect no ene de we don't pay attention and say de ade na ekọ no sperm na semen de ebeba na nso bia na hwe ni yes nti mo mi anya careful mobile phone fan hye pocket na ni mo ho ekọ hwe no ho e be affect laptop one function so the to him. That is when good. That is when checkups here. Go on to me in casa onyare. Sa. On to me in casa o de onyare. Oh, any part check if so na anwodi woman. I was all tired checkups. And no never boa. Because if one year then ya da ba ko be show beto. Nya da ba ko. Then our laptop. You see na so ni use. Sa. Enti ya di nkomo ye me say me ma no de ye hunu ye hawo no ti ye be so. Ti e ba Star Health clinical and also a memane fam no mostly the ya na etahia wa bema ne oba mo hwehwe nyinsen a emma ya na he memane side no the ya na very common say bi owo diabetes bi na won hwe ntwiti ye and say bi owo low sperm count bi and your condition bi a refer no say testicular cancer testicular cancer testis no cancer ni bi be sho cancer ti mi ba ho nti se be ma ne testis no se ho na sperm ne produce fi nti ko ba se cancer ba ho no mo a eno so ti mi bo ama sperm ne produce yi nti se bi a owo cancer ni bi ana se owo prostate related issue bi no mostly e type bo ama sa ne ma ne ba nti be ma de se ye be hu se sa problems ni bi o ho a and ye okwan ye fa so treat na e be ma na ye very okay na sperm no ebe ba bebre na obetimi no ho kan ye hia and nyinsan betimi afamu aba na ntafo a hwehwe ni nyina no onsa tumi aka enti Star Health yenim somebody awo no de
eno ne mo homa speciality yeni ho enkomo na yenu aba bia na ba ma bi ehwe ye wo mo hwe manim ni ade motimi abo any other things mo ye wo I say last week na make say your fertility package bi and you said that ye ma bet be ma oba owo o kan fertility package no list ne ho no ye hwe no kunu so free. Oh, okay. Because you oba nko na ewo sir so mbeba mponi e mema say ye kan mo ma mema ne de ya na say mema nkasa no yaso ye den papa yakoma ye den asere ke say du bodi yaso ye den yakoma ye den quiet papa na so ye yes sa na mema te ye nature no nyina ho no okọ no oba no okọ no oba yaso ye den ndi no yawe bi e bebo oba no be tu ho anamo asa no ho yawe ma no ho ato no ebetimi akum be ma because ye ade ne nya din ayemba wo de papa na because enyuma ye din nyina ehu ayekum nyina mema na ye emanye because oba o yare a ne health hu hia no pa ba be ma de obefre na twe na che omba nti say ya de say mema no di ma na chi aba nke beboa because in fertility package no emma na ye hwe wo mo for awo anase bia wo de woni problem bia wo keke ne mba ana bia na awo de no problem bi wo mu nkosua no problem bi ye hwe no nyina no e de ama no qualify me hwe okunu nso so ka ho wabra bia no wo low sperm count bi ana so wo problem bi a asi awo no kwan e ba na sa ono ansan betu eska fofo e be hwe ono nso so e de na ka ho bi enje no ho behia se emma ni nyina be try na wo de na ba try na fa no bra se problem bi ani ho they fine e betimi aga because bebre na so kra no ya no mu ni problem but as to the peak time omo be have sex wa bro omo hwehwe ba no they don't do it at that time nti omo ye no afterwards e ba na sa nyinsan na be den say e betimi aba because e besi akire nti e ba na sa ye nya result na ya na omo hwehwe no nti say baby a wo bia de e ho behia say obeben Star Health Clinic because your kwan ya facility awo mu yawe ne nyinsan ma ne oba wo de be ma ne memma sem ne sa ne mani nyina no your kwan ya facility because honey ye specialized in ya jebre hwe ne ye e ma otimi nya result no na ya de say this Saturday ye be ye no 17th ye ye beba Kumasi okay Kumasi Tech hono mo a ye beba be ye screening bebre ho okay nti wa obepese enka ba ye nchen na ontumi mai because Kumasi for free pa okay nti ye ben mo Saturday ye be e wo Tech hono mo a nti from anopa to enwumre be 4-5 there ye be Kumasi Tech hono na Tech na he pote Tech wa odu Tech wa on free like Tech do Tech wa Tech school oh school Tech school okay I do Tech school on do mu ho anu Saturday ye call ma ho be bi o direct no be bia wo na waba na ya hwe no from Saturday we free screening screening na free screening okay nti ye be hwe kofo be ba nyina that day no e wo Tech on scans nyina no scans nyina ye betwa e wo ho ni ade checkups be bre na no ye be ye ho nti se na wo be pese wo be ba ye nchen but kwan no wo obetimi hia yen ho no na yetimi abehwe na problem bi ye ho no ye treat e dia ma sa yemfa dog number no to ho 0249200555 0249200555 infertility male and female ye do hu komo be brain de akire wadwen question e bia na mamusa ofre dog obeyi ano de amount say fibroid pan so dia ofre doctor 0249200555 555 5 near 3 that's right 0249200555 na efre no ti dog atanye na ewo hen ye branches no ebi wo Kaswa okay Akweli Utasiti hwa ebi nso wo Sunyane branch no wo Fiapre bebi ana GN Bank wo na ebi nso Adom ahinko Doma yo SS area wa Ben Gift FM sanso ne bi nso me ebunu ni do we wo ben for side no ya bureni adwuma na free ho na eba adwuma na brufo dia sa aya de wo tirem e branches wo Japekrum fitemu ha
Jape kum na way. Jape enu so bio side wa. Oh, why are they? Bio side. Wa ma adwuma adwuma so akọ na Michelle. That's right. Nti Kumasi de bi ni ho. Kumasi bi ni ho. Okay. Nti afi na ye plan Kumasi branch. Me pese de mo de we ne start na and dey bi be ba ho. Na me nka won adwuma efo ho nso. Omo fe pa. Enche bi e bi du ho. Michelle, pa bibi bi mo ho a obese. I'm say check up na ho behia say ye betufo. Say oba o bema o. Na ye kind of say ye expert wa wo de ne awo ho nsem ho no enya no nko na ye hwe yare hodo ni nyina enti no say hospital good enti yare bia wo de obewo no fabra because ye ne facility ado yare ne ba ni ntimi hwe wa ye ka chew say we de ntimi mboa okay because e twantro chew now chena ye ntimi san twantro en kan no kwa say say twantro enti wo ba ni ntimi mboa wa ye nji kra na ya hwe kra enti no yare bia ha no obetimi de Abasta Health Clinic na yetimi ahwe aboa na wade ho na some treatment bia and so yes special treatment and also ye wo ho eye se oba anase peni asabi odwunso kete so okay ye bi mo problem but ne kan ye den ya no mo de hyenkura no de e kan ho biom ye obi a onyi anase osa na owo epilepsy etwere yawe and so your way bia it me treat ma e free honom britia wa bi mu na itimi free ho kra no achi be ma ne ye dwuma kra ti yare ahodo bebre num na ka we num ho ni nyina na ye gibre ehwe ho nom enti wasema ne se obefa ye number no na wa 0249 200 555 0249 200 that's right na one Dr. Isaac from Pong of Free Star Health Clinic edim komo na ebanede afi for furo no December mu na sa afi sese wa fa ho afa oba dog ye na ase miss me that's ye da se ti ene dog nkomo no ye di si ha na mom kasepa ne ba en free ho se me be che ticket kura me nka se me be cha na meje wo ba hu an se me ba be che ticket ni bi fi se kwasia da ya Ghana be ye de e be ye den so a e National Theatre Adom TV 9 lessons and carols ma yenje nkratoa mfi wo mo homra ye ba be sha da tansi ye di ho enkomo eba sisia Adoma kwasiada 18th December ye share on National Theatre Adom TV 9 lessons and carols no baso me do fo aju ticket ne de kokoto de 30 Ghana cedis and as online na person auto credit would we ticket na star 73 ya na df minutes ne de pk bebo me ha ye enti wo ko yoba Adom FM ha na se multimedia ha Joy FM ha kokomlemle a ubenye ebi ato 30 cedis ana se bacho na total so ubenye bi ato ewo ho na afei akọ ede ama na me ba be che me ticket me enu bia no ponse ye che bi ti aka me enu bi me che o man so be ba on so ba be che bi nti de na maka che say enye afidie no free aha say nti ma me hwe online de no so na mefa emon online ticket no so star 713 star 003 hash star 713 star 003 hash now so they talk credit no wo ticket no wo online nti wo hia se obe drive ya ba to wo online na me ya doma 7 pm na ya shasi o en sifie en fifie 7 ya shasi nti ma me fa 2 colleagues a wo betumi abo wo betumi aba no na ese ma cha ticket mi no na onso wa banti 0302211701 702 703 704 0302211701 702 703 704 na onso braswe na me ma o ticket ni free ya me Adom pese mi home e wo National Theatre Adom TV 9 lessons and carols na onso bra ne na irade asekumwood actress ne actors no so wo mu nyina aye krado a wo no monso ba enti de hia ne se onso obeba bie na ne yanimu a na yekoi enti Rasne Nenie Matilda Sare Dada Santo Michael Afrane Awoya Otele Kolege Atemuda Salinko Shifon Don Little Wayosi
any bebre eno won mo badwam to phone so no creamy so winners MOG Kia Atre Memorial Youth Choir omunyine ba inti lessons ne de momba ko na nwum so na musa ne yagie ne wi na fe Yesu sini ne so won mo aba take ne so nyame ya adoma National Theatre hokra ko sesi anso a ubenya bi ato ho ukọ National Theatre ubenya bi ewo ho na multimedia ba Joy FM hanso a ubenya bi bacho na total so ko ho a ubenya bi 30 cities online there no yes *713 *003 nanso unso de ato o ticket no ewo ho yima wa homa no so yima official pa yima pa choti enka ya mo official pa ya da so afre ya no pay atin kon continue asi sie na bibia koye amen afre fi ya no pay ya me ya admo abetimi abakwasi ada ne de eni o ticket na you ready pa udi ni nyina de say fama me sound engineer na oba waba beje why nyami sure be show anim ya da CP enti aka 1 enti hwan ne me lucky person no bra na so beje odie na kwasiada 7 p.m. near Shasie ye share wo National Theatre Adom TV 9 lessons and carols na ma was so na no pay ya mo official pa e mo ache atem combattery and fierce fisa say na nkwa ho den wo ho no mehu na ma one on one na je say sa na free ya no pay na mpacho me free obuase enti wona mkwa so ba na ba try enti we ba oh meba enti enya member ka me free sa mo nyami shira ododo nyami shira pa enti ya fa odi ni nyina ma na uba o de amadada mo enti wana wo expect no actress yi me expect Christiana Wuni Christiana Wuni ubehu no dodo na me expect no ba mo nyame ya aduma ubehu no oni atwetan enye easy nyame hia na ebe hia nyame ya aduma ebe hia wo yada se ai aseda onyame ho yada se aha ne brama so na me de na sa yo papa mi nyame shao viakoye nyame shao nyame aduma ebehia kwasi ada yo nyame ho so ebre no so a onfa medu asumdiem yada se pa bye St Andrew Senior High School yada mo ase Samoso ya sene Kelke toothpaste kidney mini syrup aseda ya modi ya pure natural health womo dro 3p garlic mixture no ye nhia na nke be de ni numbi na ahode mra wo immune system no mu sebe ya yade bia bamu a ebedi ni so enkunim ya do bia semina nanu medamo ase papa na na drop na man na Grace na na tiwa dwaben ai na nso ya chia mechia na nafo ni nyina aseda ya modi ya memre wan me nkokora omo hwe medodo nyame hira mu nyina ba ko meko omo hene kwabna sante ai krado